Hello everyone! Kumusta kayo manan? Long time no siya! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Paspasin siya no, tatalang manan nga ad-upload tayo nga dir kalambay niya. Hanga balita damat pa dyan may nga drama tayo nga biyag ti tao nga yang kayo dangdanggan kat salamat kada yung akan ka na yun. Kat i-drama tayo wano basa tayo tatanga surat kat nagkapukinigayam tayo nga naglamang itinagan nga perla. Basan tayo ti kunana. Dear kalambay, nasingpet ti asawak. Nagagat man nakaawat kan na dungo na kanyak. Kat gapoy ti datanga kinasingpet na nagruamak. Kat inanander ko iti kastaunay. Rugya kon ti agi istorya. Kardeng! Kardeng! Yung atan nakman iti danom tanay, naipdo ka nakitikan ka nak. Ada ka dita ko sinabakat. Kat tumakdir kan Masadutak nga rod ato maklar. Mabiit lang nga rod. Dara sa mga tanay, makaininumag ko na yan. Ato yan ti dianom. Agyaman na ka. Ay, nagkasangmat gayam dahito amakmakan. Nayon naman pa'y tidanong ko, tauray panawan nak dito yan lakay. Inka ituloy yan, tar aramidam. Overtime ka kadita, Kardeng? Saan, Mandi? Imawag mat di asawak. Sa paak kano ti ag-awid. Ay agasem man. Talaga nga apalan ka, pare Kardeng. Ne, apay nga apalan nakmat ngay, Mandi. Una ta nag-sweet kayo iti asawam. Agasem ta pagawidin na ka iti masapa. Ay, madlaw akailiw na ka di asawam. Ha? Ngamsyak, awan ti pakibyangan ti asawak kanyak. Anyat kayat mo asawan, Mandi? Di nakpay tiksan awon no awagan. No sumang putak iji balay, di nakpay pagtagar yan. Naimbag ti asawa mata, kanayon na ka nga awagan. Ay, makuha. Isu nga apalan kalaunay, pare Kardeng. Nasaya at mata nasapa ka asimang pat. Gimatang ka iti karnit baka? Uwan, perla. Sige, lutom nga rudan, tamabisina kon. Sige ayaban nakto no nakaluto kan, tag-computer ak ijay silid. Sige, perla. Darasam tag luto tamakasid-sida ak iti karnit baka. Kaimasam tag luto. Nay, Kardeng, si kamanan ti aglablaba baraw. Ni perla ngay. Nakaturog pa'y matnanang. Napuyatan nga, men. Anyat nakapuyatan na ngay. Cellphone kas kada computer manaon. Uwan nanang. Ay una yun day di babae. Di la mabain itar aramidan na. Agasam day ta. Sika ti mangup opisina. Ngam sika pa'y tagtrabaho dito balayaw. Sika ti aglaba, aglutaw kan aminan. Anyalat kuko ang di asawa mo. Ay nabarok. Malala, syakditan. Ingkakit agrubwatan, tasumrek ka pa'y iti trabaho. Siya ko, nanang. Ay na, siyakon ko nakmag. Siyak pa'y kat ti mababainan, gapo iti aramidan ti anak ko. Mala, sublatan ka dita, Kardeng. Adda kayo matgayam nanang. Wan, tay mayak naglaba. Tapatudunam mat di asawam ngaglaba. Kat mabambanog lang arudan ngagtrab-trabahaw. Di ka lamabayin iti asawam. Ay na, nagsingpot di asawak nanang. Saan apulos ngagrek-reklamo day jay. Wan ngam di mo matabuswan ati kinasingpot na anak kaw. Ay na, agabuso ka matunayan. Man-manaon ti kaskin ni Karding nga asawa. Isu atari patuwam. Di mo abuswan. Ay ayaten nakunay ni Karding nanang. Amin nga ibagak. Wen amin kan kuana. Isu apatyak adin tumauma kanyak ti asawak nanang. Apay analadaw ka ita nagawid Karding. Inornos ko pa ngay dagi Jerry reports ko bakit.
Ta masapoy nga Siguradom lang nga opisina tinagapwam, Kardeng. Saan a babae? Aniya kamat nga. Matas ka lang tayo babae ti biyag ko. Anyat amok ngay, no adda palimod mo? Awan, bakit? Si ka lang ti ayatak. Siguradom lang, Kardeng. Kat, anyat insangpet mo amasida? Di paborito bakit? Di pasayan. Nasayaan. Madamdaman ton alutwam. Tamasahian nakpay. Nagsakit ti bukot kan taltal ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimang pwet. Pasensya kan Ay, mabit lang ta panakman agsukat. Masahian ka. Ay na, madamdaman ngagpalas ka. Masahian nakpay. Tanasakit una yan ti bukot ko. Alan na, Karding! Anyamatan! Nagapgad mati na may amon iti masida, Karding! Ay, kasta aya. Ay, saan ba't ikaw na? Saan mat nga? Nagapgad nga rod. Inggagaram sama tapno sa anak ang makasida. Saan mat Idublim aluton. Naapgad. Nayunam iti danaw. Ayaban nakto numabalinan. Makapaawan ganas ti kastoy. Dilag painjay anak talakay. At dalang arudan iti balay da nga agtugtugaw kan agililad nga agmalmalam. Jay pa'y la asawa na ti paglutuan kan paglabaon na. Ay na, bye-bye amlata ka din bakit? Di ka kaagyaman, tasan nga grigriga di anak mo iti silong ti asawa na. Na, konsentidor ka talaga laklakayan. Ay na, may mayat ti kasjay, ngam ti bugbugbugan dati anak ta. Agyaman ka ata, nakatumpong itinasing po nga asawa. Wala, ngam abuswan na mo ti kinasingpot di asawa na. Anya parikot di taya. Kaya saan mo't adya anak ta ti agrabya daw? Jay nga rod manugang tati pakasyak launay lakay. Kakaase anabambanog iti trabaho na. Ngameso pa'y lati paglutuan, paglabaan, kan pagdalusan jay anak ta. Na, aguray ka man. Apay akas taon ay ti panangisakit mo ka ni Kardeng. Ha? Apay, ibagam man tagpaysaw. Saan sa mga manugang ti pangibilbilangam ka ni Kardeng? Na, Kursunadam sa amin ni Kardeng, iso nga isakit mo launay. Ibagam tagpaysaw. na, Apay nga agsipat kagay. di mo amo ti sasawa malaklakayan. Anya klase ti panagpampanunot ti adakan ka. Intayag nightlife, Perla. Ha? Kaano? Inton rabin kadwata dagiti friends ko. Ha? Ay, sige man. Tamaburburyo nga gigan dito'y balay. Ang palubusan na kangatan si asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday jay. Awan ti saan kin nila kay ko, Esther. Sa bagay matkit di Nasingpot ngamin nila kay mukot. Ang siyak, ilibasak nila kay ko. Anya, taapay man. Takasano, nagpakadaak di nakpalubusan. Naimon ngamin, iso nga iliblibasak na dapapanak. Anya. Nabartak ka, Perla? Kat, agreglamo ka, ha? Di mo kaya't nagbarta ka? Ha? Labaran na man gagdila kay. Labaran na tap, mausawa na. Darasam, Kardeng. Apay nga ima ka dito upesi nami? Sweldo yung ita, saan ka di? Wan. Apay aya. Kasapulak di kwarta. Iso nga umay ko alaunan. Naalamon ti sweldo? Wan Yug mo nga rodon, tamapan akon. Ne, papanam ngay. Rumor kami kadagiti gagayam ko. Di kagdanag, tadyak gaston amin ti sweldo. Uray ka gudwal at ited mo kanya. Anya? Ang Ay, di kagreklamo Kardeng. Panawan ka, no di mo patganti kayat ko. Unang di ka nga rod agpakpakarabi Wan, alan, ikan na kun iti kwartak. Darasam, kat urayan da kun dagiti gagayam ko. Biliba ka talaga iti kinasweet yung agasawa, pare. Agasam day tangay. Umay nakasukunan ti asawam diti opisina. Kahit saan pa'y mat apa nag-aawid. Ay,
Apalan ka, pare. Awan ti rumbang nga apalam kanya, pare mandi. Ayat kat mo sa wine. Basta, awan ti rumbang nga apalam kanya, pare. Gurang di ininom ko. Agawid tayon tani, rabiin. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbag kanya ka, ta anak nga agawid ita. Awan problema iti asawa. Tanasing paday. Man nakawat. Manipod nagdan na kami. Diyak pa'y napungutan niya inong tanak. Ay, tanak dayay. Itad namin na masapul ko. Oray marabi anak nga gawid. Di nakong tanday dyan. Nakasingsingpat nga rod. Iso ay siyat kiti. Nayunan tayo, tiininom tayo. Sige, siyat kiti. Bangunan, apay nga ita ka lang nga sumangpat, Perla. Uray tawan mo't dakas nga aramida karding. Ha? Nan, pastrakan nakit di. Tagpalasak. Rumuwarak mat lang. Papanamanan ngay. Adda outing mi, ngagbabarkada. Anya? Kanayon lang akastahan. Tsaka mo, no sa dino pa yan ti papapanam. No talaga mat lang ay ayatan nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat kong aramidan. Laglagi pa makarding. Nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldangan. Itid mo amin apakaragsaka. Pakaragsaka tararamidak. Iso abaybay anak nga rod. No talaga nga ayatan na karding. Talo nga aldawag adinagaw awid di anak talakay. Napananaya. Si Murot kadagiti bulakbol abarkada na. Di ka baybayan tapno ag-enjoy, mate. Day tangamin ka timadikan ka. Takanunungam timading aramidon di anak mo. Ay nauray lapdak no talaga asaan apaanawa. Ada nga ron mabalin ka. Adda pagpatinggaan ti kinasingpet lakay. Kasanaon nudumtang to ti gundaway amauman ni Kardaing. Saan ta nasingput di manugang ta? Saan to ama umaday jay? Ay nabanuga ka nagbiyahe. Ay, nagsakit ti bagbagik. Kardeng! Ayan mo! Umay ka man! Umay nakmasahyan! Kardeng! Ayan nga ta ti asawa. Nakaturo nga ta. Wano. Iti silen. Kardeng! Awan mo dito silen. Ayan na nga ta. Ti cabinet na. Nakalukat. Awanan dagiti kawas na. Anya ti kayo tasawan da ito eh. Naimbang nga orasyon nanang. At ka din ni Karding dito'y balayo. Apay, anyat masapul mo ita anak ko, Perla. Ay, kaya't ko kumamakasarita nanang. Padasat nga yaban iti silid na. No, kaya't nati makisaritakan ka. Ang amno di na kaya't, di mo mabalin na pilitan. Nawatam? Uwan, nanang. Agawitan Karding, pangaasim. Awan kadwak iti balay. Maikaw ak iti kaawan mo iti. Sorry, Perla, ngamhanan. Man, jakon. Jak kayatan timaan under. Alamatan agbalbaliw akong Karding. Promise, di kan anderan lakay. Madiak garudan. Hanak nga mabalin nga pilitan. Aglalaki akman, no di ka sumurot kanya. At aramidim di kayat mo Ure man pagtutuunom amin nga lalaki iti biyag mo, makaamo ka. Sublatan damat ti stress ko kanyam, bilang. Basta madikon. Hankon nga kaya ti makiden na iti nagar nga asawa. Nabambanugak to pa yan. Anya, talaga ka di na kung mapakawan Karding. Haan siguro, iso nga agawid kan. Saan? Diyak kaya ti agawid. Ag naudak matan dito'y balay dananang mo. Agdan nata dito.
Kat makaamo ka ah. Bastahan ka nga sumsumrak iti silit po. Ta saan ka nga welcome iti kwarto. Good morning, lakay. Nakapulis kamot gaya man. Masapa ka sumrak iti trabaho? Nanang, ayan na ginangisit nga sapatos ko. Nakitayaw. Adda dito, mabitlaan, tanay, pumpunasak. Karding, nagluto ak iti paboritom a pamagatan, lakay. Sinapak tinagluto. Mabayag pa deta, nanang. Umayan. Antuyain. Mapanakon ta, baka maladawak iti trabaho. Ijay itong restaurant ti panganak. Sige, tanay, awan na luto dito'y balay. Kanure siyak, rumwarak mo numadamdama. Ijay tumarwaran ti pamigatak. Nanang, nagluto ak iti pamigatan tayo. Mapanakon nanang. Di lip-lipatan nga padlak ti bulay no rumwar kayo. Ta baka ada sumrak nga agtatakaw. Sa anak arumor, Karding. Agbantayak dito'y balay. Ay, wananak ka, tanay, awan tao dito'y balay. Una ta narigat nga pampanawan ti bulay no awan tao. Ada akmat ngagbantay dito'y, nanang. Karding. Sige nanang ah. Ipadlak yun ton. Nako. Wan, anak ka! Nangrik naak, itikas diya nga impakita ti asawa ken katuga nga kanyak kalambay. Nga kasla awanak nga makit kita da. Amok nga handa kon nga kayat, nga hana kon nga welcome iti pamilya da talabas-labas andak matlatan nga kasla awanan niya man na. Iso nga nasakit man ngampi manawa kay diya balay da, kat nagsubliya kay diya balay me. Nasurok nga makatawan nga naulila kay ti asawa. Nga agmay-maysa ka nagna di diya balay me ta nasurok nga makatawan mat nga nagpasugnod diya asawak. Ta nagpatulong ka dagiti dadakkel ko nga nangayayo iti asawa kat kasi na nalukoy damat lang iso nga naornos mat lang ti amin kada kami. Pinanak na kakiti asawak ti panagbalbaliw kon. Jakon inanander ta nagbutangak nga baka panawanak manan. Katadta adan duwa nga anak me kat happy kami nga sa nga pamilya. Dahito'y gayam mo, Perla. No ngamin naparaburan tayo itinasingpat. Manakaawat, nagagat ka na dungo nga asawa, ay wanan tayo data. Tapno amom niya. Man ti makatumpong iti kasta nga asawa tadtan nga panawan gayem Perla. Imbes nga subalitam ti kinasingpat na kanyam. Saan ta ginundawayamat nga men? Iso nga syempre napunuan mat siguro na. Tadamat puso nila kay mo. Hanmat nga bato nga rodya puso na tapnohan ko mga makarik na. Iso nga tadtatakadwa man ang asawam. Amumundaramidam. At amok mat kay di nga nagnakamkan iti kasya nga napasama kanya. Sige dawat ko nga sapay kumataka na yun nante kinahape ti si bubukal nga pamilya yo. Ita nga rodan tinagibusan ti istorya ni gayam tayo nga Perla. Ito'y drama tayo nga Kalambay. Enornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Salamat.